wisanze kuri Rim Podcast, tuguhaye ikaze aho ubwira ubw'ibirangirire ku isi n'ibyamare, aho ubwira ubw'abategetsi ku isi, aho ubwira ubw'ababiliyoneri bushyirwa hanze. Njye nitwa Mr. Rim, iyi ni Rim Podcast, reka twizere ko mwakanda subscribe. Ibinyamakuru byo ni byinshi biri kugenda bigaruka kuri iyi nkuru. Umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa FC23 Ed Colonel Wiringoma ati yiciwe mu gitero cy'indege z'intambara zitajya mu pilote drone cy'ingabo za leta mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rukerera rwo kuri wa kabiri, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Ibi biro ntaramakuru Reuters byasubiyemo amagambo y'umudiplomate wo mu karere, umutegetsi mukuru wo mu nyeshyamba n'umujyanama wa leta ya DRC mu burengerazuba bw'isi. BBC News gahuza miryango nayo yagerageje kuvugana M23 n'ingabo za DRC FARDC, kugeza ubu ntibirashoboka. Ntacyo leta ya DRC yahise itangaza ku mugaragaro ku gitero cyiciwemo Lieutenant Colonel Ngoma. Ibi kandi bibaye mu gihe ibikorwa by'agahenge igirwamo uruhare na Qatar bikomeje, aho Kinshasa na M23 byasinye amasezerano i Doha yo gushyiraho uburyo buhuriweho bwo kugenzura agahenge burimo indorerezi za Qatar, Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika AU, African Union. Wageze kuri Rim Podcast, njye nitwa Rim, ikazi wabo ubucukumbuzi. Se wamenye ibya Lieutenant Colonel Wiringoma? Nibyo koko yapfuye kuwa 24 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 hari mu rukerera ku isaha saa 9. Yarashwe n'ibitero bya drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi drone operasiyo iraswa rye byagenze bite? Ndagira ngo tubanze dusubire inyuma gato, dutangirane n'umusesenguzi akaba n'impuguke yitwa Alexandre Maso. Uyu akaba afite PhD in International Relations, akaba yarize muri kaminuza ya Detulo. Mbere yuko tuganira ku isesengura n'urupfu rwe, uburyo yarashwemo, drone zamurashemo ni drone zidasanzwe, ni drone ugomba kwitondera. Ndagira ngo tubanze dusubirane inyuma gato, dutangirane n'uyu musesenguzi witwa Alexandre Maso ufite PhD in International Relations. Umvuga kubwira ati Israel na Iran byombi byakoresheje drone mu bitero byatangiye hagati yabyo muri Kamena. Israel yinjije drone muri Iran igamije kurasa ku ntego zitandukanye, mu gihe Iran yohereje hafi drone 100 zigamije kurasa kuri Israel. Nanone kandi Ukraine iherutse gukora igikorwa cyiswe Operation Spider Web, cyari kigizwe n'ibitero byakozwe na drone 100 zoherejwe zivuye ku birindiro by'indege biri kuri imbere mu butaka bw'Uburusiya. Ukraine yashoboye gusenya indege z'intambara zikomeye nka strategic bombers ikoresheje uburyo bwo gutwara drone mu makamyo asanzwe ya gisivile. Izi ngero zombi zigaragaza ko ikoreshwa rya drone z'intambara nubwo atari rishya rigenda rirushaho kwiyongera. Mu myaka irenga 10 ishize, drones zakoreshwaga cyane mu butasi bizwi nka reconnaissance cyangwa mu kwica abantu bagenewe kuraswa, targeted elimination, ariko ubu ziragenda ziba igice cy'ingenzi cy'ingabo zirwanira ubwazo ku rugamba. Ati ndi umushakashatsi ku ntambara, by'umwihariko ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse no kwikoreshwa ry'ikoranabuhanga rishya, kubera ko automatization n'ikorwa ry'imashini zikorera mu ntambara ari ingingo nini cyane. Ati ndibanda ku buryo drone z'intambara zihindura imirwanire y'intambara. Uyu ni Alexandre Musso ufite PhD muri International Relations. Akomeza kubwira ko drone ari ibikoresho bisanzwe bigenzurwa n'umuntu uri kure, operator. Ku bigendanye na drone za gisirikare, ubu zishobora kugenzurwa ziri ku ntera ndende cyane hifashishijwe satellite, ku buryo bishobora no kugenzurwa uvuye ku wundi mugabane w'isi. Uku guhuza ikoranabuhanga bituma drone zigenzurwa ziri kure y'ahari imirwano, bigatuma umupilote wayo cyangwa se uzigenzura aguma mu mutekano kandi bigabanya impfu z'abazikoresha. Icyakora hari ibyago byo gutakaza ihuriro cyangwa se connection iyo drone itakaje itumanaho, ishobora kuraswa cyangwa igafatwa n'umwanzi, cyane cyane iyo bashoboye kwinjira mu miyoborere yayo nka hacking. Hari ibintu bibiri bihindura iyi miterere isanzwe: ikwirakwizwa rya drone no cyane bizwi nka miniature drone, automatization, kwigenga kw'ikoranabuhanga. Nibyo bintu bibiri bihindura imiterere isanzwe.
drone nto ni ikorwa ry'intambara ryoroshye. Kuba drone nto zagurishwa ku isoko rusange byafunguye amahirwe mashya mu ntambara. Ubu hari drone nto zikoreshwa ku rugamba, urugero ni Switchblade zikoreshwa muri Ukraine. Izi ni drone zituritsa zizwi nka Sweet drone, zifite agaciro kari munsi y'amadolari 100,000, zikaba zihindutse kurusha misile ya Javelin irwanya ibifaru. Ariko intambara yatumye ingabo za Ukraine zirushaho guhanga udushya, bakoresha drone zisanzwe zigenewe gusiganwa zizwi nka racing drones cyangwa kugurishwa ku baturage, bakazihindura bagashyiraho ibisasu. Igiciro cya buri drone kiba kiri mu magana make y'amadolari. Iyo hari ibikoresho bike, izi drone zituma hakoreshwa uburyo bw'intambara ya guerrilla, zigahora zitesha umutwe umwanzi, cyane ko zishobora koherezwa ari nyinshi icyarimwe ariko zigakora ku ntera nto cyane, bigatuma uyigenzura aba mu kaga. Indi nzira iri kwigaragaza ni automatization ya drone. Iterambere ry'ikoranabuhanga rituma zigenda zibasha gukora byinshi zidakeneye umuntu ku buryo bwa buri kanya. Kugeza ubu hari zifite ubwigenge buciriritse semi autonomous, zikora ibikorwa bimwe byikora ariko zigakomeza kugenzurwa n'umuntu. Al Shapiro wo mu nteko ishinga amategeko ya Canada yashyize drones mu byiciro bitatu by'ubwigenge: semi autonomous, aho umuntu atanga uburenganzira bwo gukoresha imbaraga, ndavuga kurasa. Hari kandi na supervised systems, izi zikora zigenga ariko umuntu ashobora kuzikurikirana no kuzihagarika igihe cyari cyo cyose. Hakaba n'izindi ziri mu bwoko bwa free autonomous system. Izi iyo zimaze gutangizwa cyangwa se zimazwe kohereza mu kirere, nizikomeza kuvugana n'umuntu zigenzura cyangwa operator. Ubu drone zose zikoreshwa zigwa mu byiciro bibiri bya mbere. Nubwo bimeze bityo, uru rwego rw'ubwigenge rutuma zidakenera kugenzurwa cyane n'abantu. Hari amatsinda ugomba kumenya ya drones bizwi nka drone swarms. Ubwigenge burushaho kuba ingenzi kubera kwiyongera kw'amatsinda ya drones swarms. Aya ni amatsinda ya drone akora ahujwe, agenzurwa n'abantu bake. Umuntu umwe ashobora kugenzura nyinshi icyarimwe, zishobora koherezwa ari nyinshi cyane zigatera abantu hamwe zigamije kuhasaza, ibizwi nka saturation. Iterambere mu bwenge buhangano AI, artificial intelligence, rituma habaho intwaro zigenga burundu zitagikeneye umuntu. Izi zizwi nka Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS). Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika isobanura LAWS cyangwa se Lethal Autonomous Weapon Systems nk'intwari imaze gutangizwa ibasha kwihitiramo no kurasa ku ntego itagombye kongera kugenzurwa n'umuntu. Ibi bifite inyungu yo kuba imashini zifata ibyemezo byihuse kurusha abantu kandi zikihutira guhuza n'imihindagurikire. Ariko bizana ikibazo gikomeye: ni gute umuntu azakomeza kugenzura izi mashini kugira ngo zidatandukira ku ntego zagenewe? Impinduka ku rwego rw'isi kubera izi drone. Nubwo bigoye kumenya neza ubushobozi bwa buri gihugu kubera ibanga rikomeye ku by'intwaro, hari inzira igaragara. Raporo ya Center for a New American Security (CNS) igaragaza ko ku ikubitiro isoko rya drone z'intambara ryayoborwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, ariko mu myaka 10 ishize ibihugu nk'Ubushinwa, Turukiya na Iran byinjiye cyane ku isoko binyuze mu kugurisha no kohereza drones hanze. Icyakora ku bijyanye no guhanga udushya no gukora drone nyinshi cyane, Amerika na China ubu nibyo bigaragara ko bifite ubushobozi bw'ubukungu n'inganda buhagije. Ibi birushaho kugaragara iyo hiyongereyeho n'ubwenge buhangano AI. Raporo y'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi yo mu mwaka wa 2023 yagaragaje ko 73% bya Large Language Models LLMs zakozwe muri Amerika, mu gihe 15% zakozwe mu Bushinwa. Urumva itandukaniro nawe? Muri make, drone z'intambara zirimo guhindura cyane uburyo intambara zirwana, gutuma abarwanyi barwanira kure, kugabanya impfu z'abazikoresha, kongera umuvuduko w'ibikorwa no kuzamura uruhare rw'ubwenge buhangano. Ariko kandi bizana ibibazo bishya by'imiyoborere, amategeko mpuzamahanga n'igenzura ry'abantu ku mashini zigenda zirushaho kwigenga. Uyu Lieutenant Colonel Wiringoma we yaba yarashwe gute? Abari gutekereza ko yaba yarashwe n'abagenzuraga izi drone, nyamara batari no ku mugabane wa Afurika, bakaba bari ku mugabane wa Amerika. Ibi byaba ari byo? Ndagira ngo ubanze unasobanukirwe amateka n'ubuzima bw'uyu Lieutenant Colonel Wiringoma
wazize ibi bitero bya drone. Nyuma yo gusobanukirwa drone, amoko yazo n'uburyo zikoramo ku rugamba, umutwe wa FCM23 watangaje ko umuvugizi wawo mu bya gisirikare Comrade Wiringoma yitabye Imana mu gitondo cya kare cyo kuwa 24 Gashyantare mwaka 2026 ni mu gace ka hafi ya Rubaya mu byiswe ibihe bibabaje. Mu itangazo ryasohowe kuri wa kabiri, Alumba Lukamba Omokoko, umuyobozi w'ibiro bya kabine cyangwa se Director of Cabinet, yavuze ko Wiringoma yapfuye ahagana saa 9 z'ijoro. Iryo tangazo ryavuze ko urupfu rwe rwabaye mu bihe bibabaje, ariko ntiryatanze ibisobanuro birambuye ku byabaye cyangwa uko byagenze. FCM23 yanenze bikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa, ibushinja kutubahiriza ibyo bwiyemeje, cyane cyane ibigendanye n'amasezerano ya Doha. Uwo mutwe wavuze ko ushaka kumenyesha abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ibyo wise kwirengagiza ku mugaragaro ibyo bemeranyijweho. Umutwe wa FCM23 wanihanganishije abo wise umuryango w'impinduramatwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umuryango bwite wa Wiringoma, umushimira ko yahariye ubuzima bwe urugamba rwo guharanira ubutabera n'ubumwe bw'igihugu. Icyo ugomba kumenya kuri Wiringoma, yari umuvugizi wa gisirikare mu rwego rwa politike rushinzwe guhuza ibikorwa bya FCM23, ihuriro rifite ibikorwa mu burasirazuba bwa Kongo. Urupfu rwe rufatwa nk'inkuru ikomeye ku mutwe wa FCM23 mu gihe akarere kakomeje kurangwa n'umwuka mubi n'amakimbirane. Kugeza igihe inkuru yasohokaga, nta tangazo na rimwe ryigeze ritangazwa n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Lieutenant Colonel Wiringoma yari umwe mu bantu bazwi cyane mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Uyu musirikare yari umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare, umutwe w'inyeshyamba umaze igihe kinini uhagaze nk'umwe mu mitwe yitwaje intwari ifite imbaraga zidasanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri iyi nkuru turagaruka ku mateka ye, uko yinjiye mu gisirikare, uko yageze ku mwanya yari afite muri M23, ndetse n'ingaruka ibihano mpuzamahanga byari byaramufatiwe uko biza kugenda. Lieutenant Colonel Wiringoma yavukiye Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda mu mwaka w'1974. Yavukiye mu muryango w'abana 7, akaba yari umwana wa gatatu. Se yari umukozi wa leta, aho nyina yari umubyeyi wita ku rugo. Ubuzima bwe bwahindutse cyane mu mwaka w'1986 ubwo se yapfaga. Muri icyo gihe Ngoma wari ufite imyaka 12 y'amavuko gusa, yajyanywe n'umwe mu bo mu muryango we wari utuye Kiwanja muri Kivu y'Amajyaruguru muri RDC. Amashuri ye n'itangira ry'ubuzima bw'igisirikare. Ngoma yize amashuri abanza mu kigo cya Camp Ebeya Imbanza Ngugu, aho yakundaga kwitwa papa mu bandi banyeshuri. Nyuma yaho yakomeje amashuri yisumbuye mu bijyanye n'imibereho rusange sociale, ndetse akomereza amashuri makuru muri ISP Mbanza Ngugu, aho yigaga amateka. Nyuma yo kurangiza amashuri yabaye umwarimu w'amateka n'ubumenyi bw'isi geography, ariko ubucuti yari afitanye n'abasirikare bamwe baje gushinga umutwe wa 23 bwatumye azamuka mu buryo butandukanye mu gisirikare. Wiringoma yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 2012 ubwo umutwe wa M23 wari umaze kuvuka. Yari umusirikare wa Sultan Makenga, umwe mu bayobozi bakomeye b'uyu mutwe. Mu bihe bya mbere yagaragaye cyane nk'umwe mu barwanyi bafite imyitozo idasanzwe, bikaba byaratewe n'uko yari afite ubumenyi mu mateka n'igisirikare. Uko iminsi yagiye ishira yazamuye mu ntera kugeza ubwo yagizwe umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare. Ni gute Wiringoma yazamuwe mu ntera akaba umuvugizi wa M23? Reka turebe mu ntangiriro z'umwaka wa 2024. Wiringoma yazamuwe ku ipeti rya Lieutenant Colonel, ndetse ahabwa inshingano zikomeye zo gukomeza guhangana n'igitutu cy'igisirikare cya leta ya RDC, FARDC, ndetse n'abasirikare b'ubumwe bwa Afurika bari mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa M23. Uyu mwanya watumye agaragara cyane mu itangazamakuru, atanga amakuru ku bikorwa bya M23, agaragaza ko uyu mutwe urimo guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Nyuma ariko yo kuzamurwa mu ntera, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kamufatiye ibihano. Ibyatewe nuko yashinjwe kugira uruhare mu bikorwa by'ihohotera n'ibyaha by'intambara mu burasirazuba bwa RDC. Ibihano yafatiwe byari bifite ingaruka zikomeye, harimo guhagarika umutungo we wose waba uri ku butaka bw'igihugu,
bw'ibihugu bikomeye nka Amerika, i Burayi ndetse no gukumirwa mu ngendo mpuzamahanga. Ubuzima bwe bwite ubusanzwe Uwiringoma yari umugabo ufite umugore n'abana 4. Kubera inshingano ze zo mu gisirikare, ubuzima bwe bwite ntibwakunze kumenyekana cyane mu itangazamakuru, ariko yari azwiho gukunda umuryango we no kugira uruhare rufatika mu burere bw'abana be. M23 yikomeje ibikorwa byayo mu gihe Liyetona Koloneli Uwiringoma bivugwa ko cyangwa se byamaze gutangazwa ko yaba yitabye Imana, kandi Uwiringoma yari akomeje kugaragara mu itangazamakuru nk'ijwi rikomeye ry'uyu mutwe, ariko kubera ibihano mpuzamahanga byari byaramufatiwe icyo gihe benshi batekerezaga ko yaba yaracitse intege, ariko nigeze acika intege habe na gato, kugeza n'ubwo kuwa 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026 aribwo yaje guhitanwa n'ibitero by'indege za drone za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaje kuba byamuhitana ababuza ubuzima gutyo.